Zdravo i dobrodošli u novi Tool Talk. Moje ime je Dantes i danas ću ti pokazati Volt Performance akumulatorski zatezač od 20 volti. Koristi se za zatezanje i otpuštanje matica i šrafova sa šestougaonim glavama. Sa svojim beščetkastim motorom ima do 10 puta duži vek trajanja od 20-voltnog akumulatorskog račet ključa i pruža do 38% više obrtnog momenta. Starter paket sadrži samu račnu, jednu bateriju, brzi punjač i adapter sa kvadratnim prihvatom na 3/8 inča. Sve to staje u ovaj praktični kofer za nošenje. Akumulatorski zatezač je idealan za radove na automobilima. Generalno za montažu, na primjer nameštaja ili svuda gde ima malo prostora. Sa do 75 Nm obrtnog momenta završiš zavrtanje brzo i udobno. Pomoću prekidača za smer rotacije možeš lako prebaciti između desnog i levog smera. Glava uređaja može se okretati u 4 različita položaja. Za to samo skineš prsten i okreneš glavu dok ponovo ne klikne na mesto. Integrisana LED radna lampa obezbeđuje dobru vidljivost čak i pri lošim uslovima osvetljenja. A zahvaljujući troslojnom pokazivaču napunjenosti na bateriji, na vreme ćeš znati kada je vreme za punjenje. I to bi bilo sve o 20-voltnoj performans akumulatorskoj čegrtaljki. Praktičan alat koji ti zaista štedi vreme i energiju. Na kojem projektu ćeš ga koristiti? Napiši to u komentare. Možeš to!